vanoi gam tina kuki chate hozo se na bon chawin ni thapha bulte ni simnga Wednesday ni khuin zong ni tha thu so ngai ki du hiti thu so ngai tau hiti kuki nam sipai KNF ne alunin zani masa February ni simni ni khutsun thu puna na bolvian kuki nam mite iche naw gam zo se koiman ida hla lo diu hitin phung do vi kuki te gam sung neu cha zong man sa lo na dinga panila che na dingu vin KNF in adei sa naw thu ho phung do vin chutoki lon chun koiman a che na khusung ho da tha a mundanga aki chon do lo ni dingin KNFN in tep zong na bolovin gamle nam hu na a KNFN hon panala zom jingdingo a hi dan thu ho zong phung do vin thisan wat khat om lai si a pakai song puma gamle nama dinga pan kala zom jingdingo hi tin zong phung do vi koitawang a khuwa veng da tha au ma hi le gamle nam ngai lu lo wa kilading gamle nam ngai lu lo ho chu kuki chapa a kisim lo ding hi ve tin zong phung do vin chule eche naw gam sung ho a ki holta le det ta a pangchi dingin KNFN in head sa na letep na zong na boluvi galetul nunga simlai chapang ho certificate ho adia class 10 akipat PG master chan ho adinga KSO general headquarter in aboi piu chu abon cha tabang 93% vel chu KSO office athungtan certificate apply na bola certificate kila do lo lai khon agang thei pe na akila do na ding vin KSO general headquarter in head sa na boluvi KSO general headquarter in Sena Vachon Izemtia certificate akila alo ma certificate ho ama tha kha a hi le KSO thimo nei chan thelo diu hi tin jong het savin sule certificate apply bol num ho adi a class 10 apat PG master chan om na la ya hi jong le agang thei pe na apply bol na diu win a het savin certificate apply bol num hon aung long ding February ni sim som ni lenga masange ya KSO general headquarter office muna pilu na ding win jong an het savi Manipur Police on Meilhei terrorists KCP PWG group a active cader mini and Jupiter Singh to is Amarjit Singh Chu Imphal East District Prompat Police Station Hopsung Mahabali Vela Akonin Sumle Pai Adon Khomle na Thlona Chun Anamanuvi Chuchi Meilhei Thingnoimi Teni Akon Chun Manipur Police on M20 pistol khatle a magazine khat chule magazine chunga ki heng sap meichang changa anamando vi chule Manipur Police on Jani February ni simli Tuesday ni khochun Meilhei Thingnoimi Meilhei terrorist UNLF active cader khat El Mani Singh Tipacho Imphal West District Lampil Police Station Hopsungin anamanda uvin chuchi Meilhei Thingnoimi pa jong cho kailedon text adon lena a Manipur Police on anamada wahi chukile Manipur Police on Jani Tuesday ni khochun Meilhei Thingnoimi Meilhei terrorist PLA active cader khat P Prem Singh Tipacho Bishnupur District Ningthokong Akonin anamanda uvi chuchi Meilhei terrorist pa jong chun kailedon text adon khomle na Manipur Police on anamada wahi Meilhei Thingnoimi Meilhei terrorist KCPMC progressive hon tuni thalam chun thupun khat hin soda uvin Manipur State BJP spokesperson Mayang Lambam Suresh Kitipan TV discussion hole public platform ho a pangthei loading hitaitin KCPMC progressive hon ama pachu ginan boltaw vi print media hole electronic media hon jong chuchi state BJP spokesperson pachu mi masanga adin do sa na loading vin KCPMC progressive hon het sa taw vi KCPMC progressive hon seina wachun chuchi BJP spokesperson pachun ajo anal seyen Manipur gam sunga India dan pinoya article 355 achi hla 18 ama pan seyen Armed Force Special Power Act akikoya hilatin galetu laiten seding holein political drama bolin mi ho theplading ago 18 KCPMC progressive hon BJP spokesperson Suresh Kitipa chuthi mo ansanovi KCPMC progressive hon sebena wachun izemtia ama pa chung walche chia KCPMC progressive dodal na ong chalo a thilsi achunga athuna hile monajo si ama pan akipoding hitin KCPMC progressive hon gi na khauta aboltaw vi Iran gam sungwai pu alien pe na aneyo Iran te supreme leader Ayatollah Khamenei Kitipan Hezbollah Thingnoimi lamkai pa Naim Qasim Kitipa chu Lebanon gam sunga Iran te palaiding in agong tai chuchi Sheikh Naim Qasim Kitipa chun Hezbollah a Secretary General panmun alu ahi Iran in atosodo Muslim Thingnoimi hola Hezbollah holoi zong hi khat a hiwin
achi sa October lasunga Hezbollah lubu Hassan Nasrallah Israel sipai hon athanungo chule Hezbollah lamkai adang khat hasem safed din thinung chun chuchi naim kasim kitipa chu Hezbollah General Secretary ana pansa ohi Hezbollah Thingnoimi hon Aung ding February ni sim som ni le thum ni khuting le Hezbollah leader China na to Hassan Nasrallah to Hasim Safed din vuina kin gon chu official ta achi hla pi ding agod ohi Israel le Lebanon government in ceasefire ana yu chu extendable no win tu hla February ni sim som legit na khule ki chai ki ding hitan hi chi phat sunga hi Hezbollah Thingnoimi hon Israel do na apan ahin la diu kham ahi lo le thi be cha na lai ding ham sei the wang hi poi United States President Donald Trump in Gaza Strip gam sung chu United States in Kalaova kachan den ning o hitai tin aphong do e midang hon Gaza Strip gam sung tun do kin na ding le to pha na dinga mo pu na anei lo diu hitai tin aphong do e Donald Trump in Gaza Strip mi hot chu Egypt gam sung le Jordan gam sunga chun do dinga good nung chun ama pan demna sangta na to e Donald Trump in Gaza Strip gam sung to pha dinga good na thu phon chu US President Donald Trump in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu to akiolim na thona an phon do hidanin jong ki seye Gaza Strip gam sunga gale tola bom apu ke lo ho su thing ning le galman cha dang dang ho ka su thing su hel di wo hitin jong Donald Trump in aphong do e Gaza Strip gam sung chu ka sim phatwa na to na tham ding tam ta job tam ta ka bol do dio Middle East gam kai sunga phasum ta ka su do dio hitin Donald Trump in aphong do e United States President Donald Trump in Jani February ni simli ni khuchun executive order sign and bolin United States cho United Nations noya United Nations Human Rights Commission UNHRC le United Nations Relief and Work Agency UNRWA akuna United States gamsung apo do na dinguvin Donald Trump in sign and bol tai chuchi jeng si jong sui lovin United States in United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO a apan la na ho chu velvet kidding agutaw vi US President Donald Trump in tamasa sangni le som legit kumchun US chu UNHRC akunin an podo pin a hinla US President Joe Biden in sangni le som ni le khat kumchun avelin United States chu UNHRC in membership na lakide US gamsung Washington DC khopi ko ma wanleng tu set na thinan to ho agoma misom gup le sagi chu abon chawin athilong ho amudo taw vi thina to ho chu passenger mi som gup to crew member mi li chule US sipai mi thum hiu vi US passenger wanleng khat to US sipai helicopter khat an kipur to an pu ke hi Myanmar State Councilor ani hi tule to asung kula ki henjing na lai Aung San Suu Kyi chen in chu Myanmar junta government in athum veichan na dinga tuni khwa okson abol na wuchun an lothing kit tapu vi chuchi in chule amun chu $140 million a okson an bol pat hin akho do zolawu a hi okson masate ni chu sangni le somni le likum Mars la sungle August la sunga an bol hin an lothing lowu a hi chuchi in mona chun junta vaipu masa ho chun Aung San Suu Kyi chu kum som lenga sung house arrest an koyu a hi Myanmar junta sipai hon mandalei khupi le bagan khupi sunga konin mitham khangdong ho mi tam ta chu hunamin anamanwin sipai pan sa ding agotaw vi Thamasa January la sunga mandalei region sunga junta sipai hon sipai pangdinga amado ho mitham ho chu agoma mi jani le somthum le sagi ana thingu vi Myanmar junta sipai hon December le January la sunga Myanmar gamsung pumpi awan leng homang cha a bomaki khumnaw wachun khopi somli sunga koni miza le somsagi velin thinan to vi junta sipai hon mitham ho chen mun la ho bulu vin mitham ho chunga khansit na linta aboldo vetin thusu ki muchun aphung do e Myanmar gamsunga region sagi le state sagi hola Myanmar junta sipai hon walenga abulu lo naw air strike abolo naw sun chu yangon region bo hi Myanmar junta sipai hon boma aha tu pi penu cho nam sipai ho vaipu nagam sung ho adia Arakan Army ho Kachin Independence Army ho Myanmar National Democratic Alliance Army ho Taung National Liberation Army TNLA ho vaipu nagam sung Rakhine State Kachin State San State le current state chule
Mandalay region Sagang region le Magwe region ho hiu vi thu so chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin mangpha